twongeye kubaha ikaze mwe mudahwema kudukurikirana ku muyoboro mugari wa Trade News, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye bari kuvugwa hirya no hino ku bitangazamakuru, aho kuri uyu munsi cyangwa se kuri uyu mugoroba tugiye kubagezaho inkuru dukesha Kigali Today, aho ivuga ku musore w'imyaka 18 uherutse kwica abana bagera kuri batatu icyarimwe ndetse akagerageza gukomeretsa abarenga 10, ariwe witwa Alexi cyangwa se Alexi Rudakubana, yakatiwe igifungo rero cy'imyaka 52 n'urukiko rwaho mu Bwongereza. Ni inkuru rero yavugishije abantu benshi, ni inkuru itagarutsweho na yagarutsweho n'ibinyamakuru byandika ndetse n'amateleviziyo agenda avuga ku rupfu rw'abana cyangwa se kuri iki gihano cyakatiwe n'uyu musore wo mu Rwanda, aho ngira ngo mu mpera muri mwaka wa 2024 twasoje ayo makuru agiye acicikana none kuri za murandasi zigiye zitandukanye, aho bagiye bayavugaho ibijyanye n'urupfu rw'aba bana ko uyu munyarwanda yabahitanye aho yari abasanze bari mu ishuri. Ni inkuru rero dukesha igihe.com, aho yagiye igaruka ku gifungo cyangwa se ku gihano uru rukiko rwahaye uno musore, aho bamukatiye imyaka 52 ku itariki ya 23 Mutarama 2025, ubwo ni nejo hashize. Ubwo iyi nkuru rero yari tugezeho muri aka kanya, nawe turavuze ati nta kuntu tutayibagezaho, nta kuntu tutabasangiza iby'uyu musore uri mu Bwongereza aho yakatiwe imyaka 52. Twibutsa ko rero uri kubana na Trade News muri aya makuru ikugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino mu binyamakuru bigiye bitandukanye, tubasomera hirya no hino kuri France 24, kuri TV Le Monde, hose tugerayo tukabasesengurira amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino kugira ngo tuyabagezeho 5 kuri 5. Icyo tugusaba rero hano kuri Trade News na yindi nkunga tugusabye, na bundi bufasha tugusabye, nuko wadukandira subscribe ndetse ugakanda no kukazogera ukagafungura kugira ngo amakuru mashya tuzajya tubagezaho mujye muyabona mu bambere. Tukaba twanabibutsaga ko rero imirwano nk'uko twakomeje tubabwira mu makuru yandi ari kugenda atambuka hano kuri Trade News, aho ubu ngubu ingabo za FARDC zimaje gusubiraho inyuma ikilometero, aho M23 iri gusatira umujyi wa Goma hose kuwufata burundu cyangwa se kuwufata byimbitse, ariko na makuru ahagije turafatisha, nituguma kuyafatisha turaguma tuyabagezeho, aho imirwano igikomeje aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bamanje kurwanira ku birunga, aho bagiye basunika ingabo z'igihugu za RDC, aho ubu tuvugana muri aya masaha ku isaha y'isa moya, amakuru dukesha ikinyamakuru Bwiza TV, aho cyagarukaga kuri aya makuru kivuga ko ingabo za FARDC zimaje gusubiraho inyuma ibirometero bigera kuri 7, ubwo bivuze ko ari intsinzi kuri M23 kuko iri kugenda ibasunika. Tugaruke rero kuri aya makuru uyu musore uri mu Bwongereza aho yakatiwe imyaka 52 n'uwitwa Alexandre cyangwa se Alexi tubihinnye Rudakubana, ni umunyarwanda rero bikaba bivuga ko yishe abana batatu bagapfa, aho abandi 10 bose barenga yabakomerekeje. Umunyarwanda utuye mu Bwongereza Alexi Rudakubana w'imyaka 18 rero y'amavuko yakatiwe n'urukiko igihano cyo gufungwa imyaka 52 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwica abana b'abakobwa batatu bari mu ishuri ahitwa Southport muri Nyakanga umwaka ushize wa 2024, ndetse akagerageza no kwica abandi barenga 10. Urukiko rwumvise uko iki gitero cyagenze nuko cyakozwe mu buryo buteye ubwoba, harimo uko Rudakubana yafashe imodoka ikora taxi akoresheje amazina ataraye, uko umwarimu warimo yigisha abana yababwiye ngo biruke, nuko umugabo waho hantu yaraturiye n'uburyo yakomeretse ariko agerageza gufasha. Kuwa mbere tariki ya 20 Mutarama 2025, Alexandre Rudakubana yemeye ibyaha ashinjwa, yiyemerera ko ari we wishe abo bana batatu, harimo Bebe King w'imyaka 6 wishwe atewe ibyuma inshuro 120, mbega ubwicanyi, Elize Dontistrakombe w'imyaka 7 ndetse na Alice da Silva
w'imyaka 9. Rudakubana ari mu rubanza imbere y'imiryango y'abari mu marira menshi kubera abana babo bishwe. Yavuze ko yabishe koko ariko ntiyavuga impamvu yatumye akora icyo gikorwa cy'ubugome. Umushinjacyaha Donna Hare muri urwo rubanza yavuze ko icyo gikorwa cy'ubwicanyi Alexandre Rudakubana yakoze kitafatwa nk'iterabwoba. Yagize ati nta kintu na kimwe kigaragaza ko yakoze ubwo bwicanyi afite ingengabitekerezo ya politike iyo ari yo yose cyangwa se imyemerere runaka. Nta mpamvu n'imwe yari afite arwanira, intego ye yari ukwica gusa. Ikinyamakuru Le Figaro cyatangaje ko nyuma yo kumuhamya icyo cyaha cyo kwica abo bana batatu ku wa kane tariki ya 23 Mutarama 2025 urukiko rwahanishije Rudakubana Alexandre igihano cyo gufungwa imyaka 52 muri gereza. Icyo gihano byavuzwe ko kidashobora guhanagurwa ibyaha ndengakamere yakoze kandi bitashobora no guhoza amarira y'iyo miryango yabuze abana babo. Mbere gato y'uko Rudakubana akora icyo cyaha cy'ubwicanyi, ikibazo cy'imyifatire ye iteye impungenge ngo cyari cyarashyikirijwe inzego zitandukanye ndetse cyarageragejwe no mu bigo bifasha abana n'urubyiruko bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, Child and Adolescent Mental Health Service. Nyuma yo gusoma uwo mwanzuro w'urukiko, umudepite wo muri Southport Patrick Harrier yasabye abacamanza gusubiramo bagatekereza neza ko ku gihano cyahawe Rudakubana niba koko gihuye n'uburemere bw'icyaha yakoze. Ibyo yabisabye yishingikirije ku burenganzira buha uwo ari we wese gusaba urukiko gusubiramo urubanza mu gihe yaba abona ko uwahawe igihano gito yaba yahawe igihano gito bitewe n'icyaha yakoze. Uhagarariye uruhande rw'ubushinjacyaha Attorney General Rode Herman na Solicitor General Lucy Ruby bafite iminsi 20 yo gufata icyemezo niba bakomeza urubanza mu bujurire. Ngaye nguko rero iyo niyo nkuru twakeshaga Kigali Today tugejejeho muri aya masaha. Turavuga ati nango twabyihererana, reka tubagezeho iyi nkuru cyangwa se tubagezeho aya makuru y'uyu mugabo cyangwa se y'uyu musore wakoze iki cyaha ndengakamere akica abo bana uko ari batatu ndetse abandi akagerageza kubica ariko mwarimu akabasaba kwiruka bagahunga. Rero ngira ngo twakomeje tubibabwira ko hamwe n'andi makuru turagomba gukesha ari guturuka mu birunga bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho M23 ikomeje guhangana na FARDC. Icyo ni igisirikare cy'igihugu cya RDC. Uko amakuru aragenda tugeraho 5 kuri 5 turagenda tuyabagezaho yose uko yakabaye. Ni imirwano rero imaze iminsi iri kurwanira hariya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itoroshye, ikomeje guhuza uruhande rwa M23 ndetse n'umutwe w'igihugu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero kumwe n'andi makuru Trade News irakomeza kubagezaho. Icyo tugusaba nuko wakomeza kubana natwe hano kugira ngo n'andi makuru twabateguriye agume agende abagereraho igihe ku gihe, ndetse hamwe namwe tumbabaterankunga mwibuke gukora subscribe kuri iyi channel ya Trade News kugira ngo anandi makuru tuzatugenda tubagezaho ajye abagereraho igihe ku gihe. Reka rero turebe andi makuru avugwa mu inyarwanda.com cyangwa se aho inyarwanda.com nayo iba yapostinze, aho mu gisata cy'imyidagaduro bivuga ko Bruce Melody, Tonzi, Kevin Kade, Alice
Kiba bakoze mu nganzo indirimbo nshya za Weekend. Nk'uko bisanzwe bigenda mu mpera za buri cyumweru, Inyarwanda ibagezaho urutonde rw'indirimbo nshya z'abahanzi barimo abamaze kugera ku rwego rukomeye n'abari muri muzika. Ikigamijwe ni ugutanga umusanzu mu iterambere ry'umuziki no gufasha abadukurikira kuruhuka no kunogerwa n'impera z'icyumweru. Kuri iyi nshuro abahanzi batandukanye bakoze mu nganzo batanga ibihangano bishya. Kuri ubu ubuhanzi nyarwanda baba abakora umuziki usanzwe ndetse n'abakora uwo kuramya no guhimbaza Imana bose bakoze mu nganzo. Imwe muri izi ndirimbo ni iyitwa Bebe y'umuhanzi Ngabo Richard wamamaye mu muziki nka Kevin Kade, yiyambajemo Ali Saleh Kiba wamamaye nka Ali Kiba muri Tanzania. Uyu muhanzi asohoye iyi ndirimbo mu gihe aherutse gusohora amashusho amugaragaza ari kumwe na Ali Kiba mu rwego rwo gushimangira ko hari imishinga bari gukorana. Kevin Kade asobanura ko iyi ndirimbo nk'idasanzwe mu rugendo rwe rw'umuziki kuko yakoranye n'umunyabigwi mu muziki. Kevin Kade hari mu muziki kuva 2019 ndetse sheni ye ya YouTube igaragaza ko amaze gushyiraho ibihangano 10 byongeraho ishyashya yashyize ahagaragara byagiye hanze ku wa 30 Ukuboza 2019, aho bimaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 20. Ni mu gihe uyu muyoboro we yawandikishije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho akurikiranwa n'abantu barenga ibihumbi 200. Mu gihe cy'imyaka isatira 6 ishize ari mu muziki, uyu muhanzi yagaragaye mu bitaramo byabereye hirya no hino mu gihugu, ndetse yabashije gutaramira abakunzi be mu mujyi wa Dubai abifashijwemo na sosiyete Agakoni ya Batman muri Uganda n'ahandi. Imbere mu gihugu yabonye ibiraka byo kuririmba mu birori byateguwe n'ibigo binyuranye. Aririmbira mu birori bya Chelsea Silver Foundation. Ni umwe mu bahanzi bafashije The Ben gutaramira abarenga 9,600 bari bakoraniye muri Beka Arena mu gitaramo The New Year Groove cyabaye ku itariki ya 2 Mutarama 2025. Muri iyi myaka yose bigaragara ko nta gitaramo cye bwite yigeze akora, bivuze ko icyo ari ugutegura muri Gashyantare 2025 ari icya mbere azaba yiteguriye. Uyu musore muri iki gihe yumvikana mu bitangazamakuru binyuze mu ndirimbo zirimo nka Sikosa yakoranye na Element na The Ben, Munda, Amayoga yakoranye na Koze Umuwana n'izindi. Ali Saleh Kiba ariwe ukunze kwitwa Ali Kiba wakoranye na Kevin Kade yavutse ku wa 29 Ugushyingo 1986, ari mu bahanzi bakomeye muri Tanzania, akaba n'umwanditsi w'indirimbo ndetse azwi na benshi kubera ihangana rye na Diamond kuva yatangira umuziki kugeza na n'uyu munsi. Afatwa nk'umwe mu bahanzi bakomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Niwe washinze inzu ifasha abahanzi mu bijyanye n'umuziki yitwa King Music Label, ndetse aherutse gushinga ibitangazamakuru yahurije muri sosiyete yise Crown Media Group. Umwibuka mu ndirimbo ziri nka Mwana Aje, Cheke Tua, Cinderella na Kashi Moalembo.
Usinisema Dushelehe Sing Boy yakoranye na Judy Mupenzi yana Runi Dunia Mohaba Mama yakoranye na Ivona Chaka Chaka na Machangamuga. Mu bandi bakoze mu nganzo muri iki cyumweru harimo Bruce Melody ukomeje gusohora gake gake indirimbo ziri kuri alubumu ye yise Korafuru Generation. Neringabo wahuje imbaraga n'umuhanzikazi mushya witwa Zuba Raya babana muri Kina Music, Muyango, Tonzi, Emmy Uwimana n'abandi. Dore indirimbo 10 nshya inyarwanda yaguteguriye zikwinjiza neza mu mpera z'icyumweru cya gatatu cya Mutarama wa 2025. Bebe Kevin Kade Alikiba. Ni indirimbo rero nkuko twazibabwiye nyine hari yitwa Bebe Kevin Kade yafatanyije na Alikiba. Bruce Melody nawe yasohoye iyo bita Rose, ndetse na Zubala yasohoye Everyday ari kumwe n'abandi bahanzi batandukanye. Ndacyari ku birenge ubwo nawe akaba Tonzi, naho ni Mewonja by Tonzi. Nuko ateye The Natural Fair Music, The Natural Fair Music Yoba Arobasta featuring Ye Phantom. Ubwo rero ngira ngo abakurikiranye Trade News ngira ngo mwumvishe amakuru uko agenda acicikana, ndetse nandi turagenda tubagezaho agiye atandukanye ku binyamakuru bigiye bitandukanye, nayo turaguma tuyabasomere 5 kuri 5 uko agenda akurikirana. Ubwo ntabwo uko twagenda nabwo tutabibukije ko muri RDC cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari kubera imirwano ihuje umutwe wa FARDC ufatanyije n'indi mitwe yitwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ikaba iri kurwana nayo mu 23. Tuvugana FARDC imaje gusubira inyuma ibirometero 7 ubwo M23 ikomeje gusatira umujyi wa Goma kuwufata binyuze mu biganiro cyase mu mahoro uko M23 iri guhangana kuri uyu mugoroba. Turagomba tubibagezeho rero no mu yandi makuru Trade News ikomeje kugenda ibategurira 5 kuri 5. Icyo usabwa nuko utavana kuri Trade News wakora subscribe kugira ngo tujye tukugezaho amakuru ari kugenda